Nkosi ngithembe wena ingaze ngitaniswe Nkosi ngithembe wena ingaze asisho nje kabili bese Nkosi yami ngithembe wena ndingaze ngitaniswe Nkosi yami Nkosi ngithembe wena time ngithembe wena ingaze ngitaniswe sheshane nifunde ufly kapa umuntu kanje uyasuka ngo2 awuphinde mama Vela ke bese uthi 9 and 10 same chapter Abafundi bakaJesu bakhuluma noJesu Jesu sifundisa ukuthandaza uJesu nakabafundisa ukuthandaza ke uyabafundisa anothi manithandaza kusho uJesu Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho point number 1 into esihlanganisayo njengebandla ukuthi sizongcwelisa igama likaJesu injongo yonke ukuthi sihlangane senza ama-tiles senze indaba enkulu isekuthenini uma singena la singenela ukuzophakamisa igama likaJesu ukuze ingcwele ke ngesizulu igama elithi ingcwele does not mean holiness ngesizulu igama elithi ingcwele lisho ukuthi someone who cannot be surpassed uma enza izinto umuntu ongeke ukwazi ukudlula ukwenza kwakhe now uma kuthiwa malingcweliswe igama lakho kusho ukuthi let your name be lifted high hello uthi ke ipoint lesibili engilithandayo ngizokujumpa konke okunye uthi let your kingdom come umbuso wakho mawufike
emhlabeni njengasezulwini. Hey nina bamakhamera, bathe ngingasuki la ngoba ikhamera ifuna ke. Kuthiwa manje iBhayibheli la sifunda khona umbuso wakho mawufike. Haleluya. Kunendlela ke ezulwini abahleli ngayo manje bamthethe umkhonwana Nkosi yami bakunquma lo mcela uthi nathi Mbijana uzobuya awumsize nje Mbije ngiyamdinga ngoba ngifuna ukuthandaza mase ngiyathandaza. Woza nawe Ntokozo uphu Zipho woza nawe Zipho umzipho wena woza phakama wena hey phakama. Ezulwini bazalwane kunendlela iorder yasezulwini. uNkulunkulu uhlezi esihlalweni. Ngizoba uNkulunkulu nedwa kwamanje nje. uNkulunkulu uhlezi esihlalweni. Phambi kukaNkulunkulu kuneyingelosi ezivalele ubungcwele bukaNkulunkulu, because uma ngasuka lezi ingelosi lezi ubungcwele bukaNkulunkulu bungasibulala. Manje ke lezi ingelosi zila ukuthi zivalele ubungcwele bukaNkulunkulu. Uma lithi ke iverse mawufike umbuso wakho emhlabeni njengasezulwini, okusho ukuthi into eyenziwa ezulwini yinto okufuna yenziwe yibandla emhlabeni. Okusho ukuthi greater kwamhlanga you must konke enikwenzayo kufuna nikwenze ngeformula okwenziwa ngayo ezulwini. Laba ngibabiza ngabom because uNkulunkulu before umfundisi angifonela azongitshela ukuthi ngiyashumayela namhlanje uNkulunkulu kakhulumile ukuthi ngizoshumayela la, wangitshela nokuthi laba uNkulunkulu ufuna ukubaphakamisa drastically. Uzo ifame inganiphaphisi nina ifame. Because uNkulunkulu lokweni enicabanga ukuthi nidumile ngakho manje nisengakaboni ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuniphakamisa. Wena Zipho uNkulunkulu uyakhuluma lapha kuwe wena then bese ucabanga ukuthi imicabango yakho, you are thinking that, but that is God speaking to you. Kunento uNkulunkulu ekudala aloke eyikhuluma kuwe uhleli awuyenzi. Be very careful, akadlali kuNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi kwenze lokhu hamba uyokwenza lento uNkulunkulu athe uyenze. Wena Ntokozo uNkulunkulu usezokusebenzisa uzohamba you will go indawo ezahlukahlukene. Noma ungahamba uyephi you must know usekhaya la. Ngoba noma uya kuphi you must kufanele kube nendawo la ukhuzwa khona. Thina sokufonela ule use TV sizokutshela ukuthi uyaphapha manje siphathe kahle. Wena mkhonwana uNkulunkulu uzokusebenzisa indlela oshumayela ngayo, usazoyiphakamisa uNkulunkulu, usazoshumayela, usazohamba uye kude. Kodwa noma ngabe sowuhambile you must know ikhaya le. Bari ke niyohlala phansi. Mhlambe bengikuzele namhlanje cishe sengikuqedile angikhuluma ivesi ke bese ngihlala phansi. Njengoba ingelosi zivalele isihlalo, ngizothi greater kwamhlanga kufuna nibazi nanabantu benu mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Akumelanga sibe nabantu abahleli la abangawazi ama-gift wabo la. Akumelanga sibe nabantu abahlabelelayo kodwa abangawazi ama-gift abo. Wonke umuntu who is on the forefront must understand their gifts. Ngiyawazi ama-gift wenu. Umhlabelelo it's a service gift. Kodwa you must be under a ministry gift. Kulezi ezu-5 you must understand ukuthi ungubani wena kulezi ezu-5 before uza kule yomhlabelelo. That's how ibandla okumele libe ngayo ngakhona. Kufanele sazi ukuthi njengoba siphuma siye empini ubani esihamba who are our evangelists. Obana abavangeli bethu la ebandleni singavele sithi siyaphuma siyokwenza imvuselelo kodwa asibaza abantu bethu. Umbuso wakho mawufike emhlabeni
akwenziki intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba kwenziwe ezulwini. Ezulwini ke izingelosi zinezigaba lezi engizimisela izingelosi zihlalele nje ukuvala ianointing kaNkulunkulu, azisuki lapho. Sikhona ezinye, ukhona uMikhayeli. uMikhayeli ingelosi yezezimpi. Uma ngabe ibandla seliyahlaseleka abasusi lezi, kodwa bathumela uMikhayeli ukuthi yehla Mikhayeli kubi komhlanga ifasile. Bese uMikhayeli ingelosi yezezimpi, makuza uMikhayeli kumoshakele konakele. Ukhona uGabriel. uGabriel ingelosi yezokubelethisa. Makufanele kubelethwe kuthunyelwa uGabriel. Whether kuzobelethiswa spiritually, whether kuzobelethiswa physically, kodwa kubiza uGabriel. Gabriel ibandla lokomhlanga alisazali. Yehla Gabriel ngoba kufuneka manje kube khona abantu abazalwayo kwamhlanga. Amen. Hey, Nkosi uJesu. Indaba yami elapha ku-33 ithi ngakho ke funani kucala umbuso waphezulu, konke okunye kuzokwenezelwa. Izinto zethu zonke njengebandla abazalwane zisebukhoneni bukaNkulunkulu, zisembusweni kaNkulunkulu. Okwakho ukuthi ufune umbuso. Forget ngalento wena oyibonayo ukuthi uyayidinga. Uma ngabe ufuna umsebenzi, forget ngomsebenzi, hamba uyofuna kucala umbuso, because the more ufuna umbuso is the more uNkulunkulu ajika abheka ngapha ngakuwe. Wena okwakho ukuthi uyofuna uyolanda ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu, bese uNkulunkulu uNkulunkulu abheka ngakuwe, then he becomes a magnet ereflecte phezu kwakho, bese wena you attract izinto zakho. Okwakho ukuthi wena uhamba uyofuna okwaphezulu. Kahle kahle bokungamelanga ngabe siyafasta u7 days siphele sizace sibe ngangami uthandazela ukuthi I am praying for unkosikazi, angisho mina kodwa uthandaze uphele uzacha, kodwa ebekufanele sikwenze bekufanele thina siyofuna amazulu, bokufanele siyofuna umbuso, ngoba embusweni kaNkulunkulu kula unkosikazi wakho ekhona khona. That is why ngikhulume ne anizukwata noma nilambile kodwa ngiyasho. That is why abazalwane bayasebenza kodwa emisebenzini la basebenza khona they don't even enjoy ukuba la emsebenzini le la bakhona khona. It is because wena uhambe ngaphambi kombuso, wena uzenzele ngokwazi kwakho, uzenzele ngengqondo yakho, kanti uNkulunkulu unento engqono for wena. uNkulunkulu unento ephakemeyo for wena. uNkulunkulu maye kufaka endaweni, ukufaka endaweni la azi ukuthi uyafitha and uyi-asset kuleyo ndawo, wenza ukuthi noma ngabe nawe uyasebenza kodwa u-enjoye nalo msebenzi owenza, ngisho hayi ukuthandaza, ngisho umsebenzi lo wakho, because uNkulunkulu wazi wena. Uma umuntu okholwayo konke la akhona khona must glorify God. Whether usemsebenzini noma awusebenzeli ukuyothola imali kuphelele lapho, yes imali babhadala wena isikhathi sakho, kodwa ubukhona bakho kufanele uma ungena emsebenzini bazi laba ukuthi ke uma nje kukhona umkhonwana, we've got a solution. Kungenzeka he is not a manager, kungenzeka he is not a boss, kodwa uma ke kwangena yena kwanyathela yena akahambi yedwa, phezu kwakhe uthwele izulu. Uthi ngithandaze impi ke bazalwane imiswa ngalendlela. Kuba namabutho ahambayo, aweza amabutho zani nomhle no mabutho ke la ncane kakhulu, kodwa ke sesiyathandaza.
akuzuvele sivele sisuke singene siyohlasela. Into eyenzakalayo isitha sisifuna ukuthi sibe phakathi. Thina njengamabutho omunye uzohambela le, omunye ahambele le, bese siyahla. Isitha kufuna sigcine siphakathi nendaba. Yini indaba? Uma thina sifuna umbuso waphezulu, loya umekhoneni lakhe, loya thandazela ibandla ukuthi ebandleni sekugcwele kakhulu inzondo manje. Loya emekhoneni lakhe athandazela ibandla ukuthi ebandleni abasafunani manje. Bese sitha esinguSathane uma singena, lo uvela ngomthandazo nalo uvela ngomthandazo. USathane uba khona phakathi nendawo angasakwazi ukuthi operate phakathi kwethu. Anene amen bo. Ibandla kufuna lazi ukuthi there is no time to relax. Asikho isikhathi sokuhlala unethezeke. Asikho isikhathi mawuze enkonzweni, you must understand ukuthi ubhekene nesitha and uSathane uyahlasela. Which angle are you going to use to attack? Noma ngabe ni Nkosi yami, sazi ke ngizoyikhuluma njani kodwa angangene kuwe. Noma ngabe bazalwane ba, noma ngabe nikhetha ama leaders inzima, noma ngabe nikhetha ama leaders, you must be sound ukuthi asikhethi ngoba kugqoka ibruku sengishilo. Kodwa you must choose abantu abagcwele i-mindset yezulu. Because ibandla ukuze listrive lidinga bona laba enibakhethile. Fortunately thina kwamhlanga sinabantu abanjalo who are kingdom minded. Kodwa what I'm trying to say ukuthi bazalwane bami, kuwo wonke noma nikhetha kwabasha noma nikhetha kumantombazana, kufuna nolanda abantu aba kingdom minded abazokwazi ukuthi bastiere ibandla balilethe embusweni. Funani icala umbuso waphezulu, abazokwazi ukuthi ibandla alihambi ngewing eyodwa, abazo understand ukuthi ibandla alihambi ngobuvangeli bodwa, abazokwazi ukuthi ezinye izinto abangazozivuma ukuthi zingene. Amen ke. Uthi nje ngathi nakulama group enu la mane no create lama group amaningi ngoba inama group amaningi nani enye information enye yini ne lalelani bazalwane. This is a business of God. This is a business of God. Now, if this is a business of God, awukwazi ukuthi you want the kingdom of God, God uyofaka bo brother banban who are saying isonto lenu liwile. What are you saying to these people abakulandelayo? Uthini kulaba abakulandela? Wemani izinto ezisa nina phansi. Nina, you must be kingdom minded. Faka izinto ezikhuluma ngobukhulu, faka izinto eziphakamisa ubukhulu balo, yeke izinto ezinegative. That if ufuna ibandla eliya phambili, that if ufuna ibandla elibambeneyo because uma lezinto zeni lezi ngamane siphikisane ngokuthi uyabuya uJesu, singamane siphikisane nge-time frame yokuthi sekusele kancane sekuseduze manje ukuthi angabuya anytime. Kodwa ayisisizi into yokuthi sihambe siyophikisana ngokuthi ethabantu kumenywe bana kumenywa ngalo sangishiya. Yekeni lento, concentrate embusweni, funani kuqala umbuso wezulu, konke kunye kuzokweneza. uNkulunkulu userious ngebandla lakhe. Now nathi kufuna senze lokhu uNkulunkulu akwenza, awukaze wezwe. Yazi ukuthi uSathane uyaya ezulwini, uSathane uyaya ezulwini, kodwa akukaningi la uzwa khona kuvezwa ubukhona bukaSathane ezulwini.
it only appeared once laba benomhlangano nakhona uNkulunkulu because wayefuna ukushowcase amandla akhe wabiza uSathane wathi umbonile yini uJobe thanini amen wathi yangimbonile it's because when that's the only time la avela khona asezulwini but let me tell you uSathane uyaya frequently kukubo lapha yana uyangena uyaphuma yangithi yena sekagwetshiwe vele kodwa akavezwa that is why nani njengabantu ihlazo lenu njengebantu you cannot uthatha ibandla ulihlubule you can't sifuna umbuso waphezulu that is our core business yinto ofuneka siconcentrate kuyo ukuthi singambuyisa njani ukuthi umthathu bakhe uma ngabe sibuthene uma ngabe sihlangene elukuthandaza manje into efuneka siyazi ukuthi bazalwane bami let us pray for the church ukuthi lazi abantu balo asingajwayeli iBhayibheli kangangokuthi singasalinaki thina njengamasambulo siyalifunda nje iBhayibheli order of worship bese sithi uma nibuthene omunye uba nehubo omunye uba nesifundiso omunye abe nokuhumusha kwahumushwa nini la kwahumushwa nini wagcina nini ukuhunyushwa zona ilimi lezo zagcina nini sengishilo ke asingafiki la silijwayela khona kodwa asililambele each and every time libe fresh kithi uma ngabe lithi nezilimi ningazivimbeli vele bengakamlindi ku amen la anizifuna ngithi nini amen uma lithi ke nakukhona oprofetayo ababe babili bangadluli kwabathathu kodwa mababe khona ngoba sifuna umbuso waphezulu asithandaba kakhulu nezindaba sesizizwile kodwa manje sifuna umbuso nathi abaprofeti akube ngababili asibe nabe bandle akuprofetwe nabashumayeli bakhona bonke babaphakama wonke umuntu ofuna igama eAssembly of God maye phakama uphakama ngokuzomala athi senikhuluma kakhulu ngemali bese nina phansi nithi amen thina mina nginitshela there's nothing wrong uJesu himself he is not against imali akukho la uJesu against khona imali akukho instead uJesu advocates for imali zabantu uJesu mayefika uthi hey bhadelana uKesari imali yakhe mnikeni imali yakhe yambona uJesu makasuka labathi asinamali uthi hambani yobamba inhlanzi lapha ninika uKesari imali yakhe mayesuka bayanikela uJesu uzomala uzobuka umnikela akanankinga ayikho lento enikhulumayo ukuthi no senikhuluma kakhulu ngemali nifuna sikhulume ngani because usezwini ukuthi sifune kuqala umbuso waphezulu and yilo umbuso waphezulu elithi iBhayibheli ohlwanyela kancane uvuna kancane sikwazi ukufuna igama sifuna ukuphakama sifuna ukuba ngcono ngokwenza ungathi singcono kunala siplantwe you are planted here you cannot preach against here when you are planted here we want people who will lift the flag of heaven iye phezulu akuseso sikhathi sokuloko sidlala sikhombana ngemino ninabo mama ni wrong manifika lapha manithi iduku kungena apha endweni umfazi wena ngiyazi ukuthi ezamithima ngiyafisa nami ukuthi uNkulunkulu anginikele ezimnandi ezithi God will take you from zero to hero kodwa akangibiki lezo vela nginike zona lezi ukuthi let us seek first the kingdom of God let us usher the presence of God kwamhlanga umlethe ngabomu umthopheni amsusa lela amsusa khona azofundisa ngewarfare ukuthi uNkulunkulu ufundisa iminwe yethu
izandla zethu azilungiselele impi. Akumelanga sibe nabantu abangena la bagula baphinde babuyele emakhaya bagula, kodwa kuthiwa bekukhona ojinja onene okuthi uma umuntu ehla eza lapha amadimoni aqala khale. Angikholelwa kuNkulunkulu owakhe, mina ngikholelwa kuNkulunkulu owenza izinto manje. Mina ngikholelwa kuNkulunkulu ophilisayo manje. Ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu lawo mandla ayekade nawo usenawo akakaguquki indawo. Kodwa kukithi ukuthi we need to usher him back. Bese sibuka ukuthi thina ukuphi la singenzanga kahle khona ukuze uNkulunkulu abuye asifukambe phakathi kwethu. Into eyenza ukuthi kube nokwahlukana okuningi ukuthi uma ngabe ipresence kaNkulunkulu ingekho phakathi kwebandla, abantu bayaqala babonane ukuthi ngijwayela kabi phela ngiyindoda nami. Ntangakhuluma intando ya no ukuthi the presence of God is lacking. Kodwa if singakhalela ubukhona bukaNkulunkulu sizokwazi ukuthi lithe iBhayibheli esteem one another as though one is higher than the other. Uzokwazi ukuthi noma ngabe umbona mncane yena ngeminyaka, kodwa lento ayishoyo ayiveli kuye, ivele noma ingavelanga ngawe. Kodwa uma ivele ezulwini ilungile, bring it on. Umbuso waphezulu nokulunga ngoba ulungile umbuso. Uma umbuso waphezulu ulungile and sisho ukuthi sifuna umbuso kaNkulunkulu, we are busy sifuna no yini lento eyenza ukuthi singalungi thina kanti lithe nokulunga kwayo. Phela a righteous person akushiwa nakuthiwa umuntu u-righteous akushiwo ukuthi lo muntu akaze one kusukela ebuncaneni, no kuthiwa isoni esilandiweyo salungisiswa. That's a righteous person. Amen. Na uma ke kunjalo kuthiwa nokulunga kwawo okusho ukuthi we are bound ukuthi silunge njengebandla. Akufanelanga kube nomuntu wena la ongamudli ompretendelayo. Angazi nakhona ndlani makwenze njani, kodwa akufanelanga ube nomuntu ongamudliyo ompretendelayo. Siphakame sithandaza kuye kokunye. Siphakame sithandaza. Kwangathi singangena empini manje kube yiloyo naloyo athi inkosi ngeke, ngoba bonke abafundisi abafikayo la mfundisi uMthopeng bafika labasho ukuthi greater kwamhlanga you are the heart of the district, kodwa the heart of the district has neglected the duties of being the heart. Seliyekile umsebenzi wenhliziyo ukupompa igazi ukuthi i-district yonke ikwazi ukuthi ibe nempilo, ifile i-district instead hamba ngisho amagama ababandla kodwa afile, yet the heart is here. The heart ikhona kodwa ayiwenzi umsebenzi. Uma uNkulunkulu ethi inhliziyo nina ye-district okusho ukuthi amandla e-district akini, you have to pray and carry the mandate according to the ways of the Lord. Ukuze le district ivuke kumele kuqale la. Uyazi ukuthi imhlanga yilo lo dibandlo ngathi lisemile kule district manje yilo eliphilayo onke afile. But satshelwa ukuthi nina nenhliziyo okwethu ukuthi siyofuna the kingdom of God uNkulunkulu ayibuyise bese sikwazi ukuthi siyispread lento, siyispread igcwala i-district yonke. Akumelanga sijabulele ukuthi thina we are still standing yet amanye amabandla they are collapsing. No, kumele sibe worried ukuthi why are they collapsing when we are the heart? Where are we standing? Where are we standing? Because uNkulunkulu wasitshela time and time again ukuthi uma kuphila nina i-district yonke izophila. Asihambe so ake siphume bazalwane kulezi zinto ezisixabanisayo. Ake siziyeke izinto manje ezisixabanisayo. Let us focus on bringing the kingdom. Nalaba yekani lento yokungalelana nomnye udonselana nomnye. No, focus
bring the kingdom. Yime khoneni lakho and say angivumelani nale yanto kodwa Nkosi wena you have a way yokuthi ungayibuyisa le yanto. That's the mentality of the kingdom of heaven. Siyothandaza manje ngicela nalo la ume khona wena wazi indawo uNkulunkulu akupositione kuyo. Kuningi kakhulu manje obomele ngase yakhuluma ukuthi isikhathi asikho kodwa into engiyishoyo ukuthi okwethu ukuthi masibumbane bese siyolanda umbuso wamazulu ukuthi igreater kwamhlanga must never be the same. Yalbon, I don't know. Ani yabona manje kule attendance ekhona next week bozobe bagcwele bonke babuye bonke abazalwane. Manje babaleke ukuthi ibusiness. No why? It's because thina esikhona we did not teach them ukuthi le business isebenza njani futhi senzani kule business. Masithi seek you first the kingdom of God kusho ukuthi yonke into umuntu ayibe on the table umntazi ukuthi angiyi kodwa khona le mali siyayidinga nami yenzela ukuthi abantwana bami bayongenela esontweni elihle hayi le sonto la ka 25 years elinje. Ngiyaphoqa sithandaza singene emthandazweni bese ngiyehlala lapha ngapha kodwa nginalento enhlizweni yami ukuthi bazalwane base-greater kwamhla ninawo amandla futhi uNkulunkulu unethembile futhi hayi ngoba uNkulunkulu anishile no uNkulunkulu there's a lot of the presence kaNkulunkulu ekhona net ukuthi thina we left our positions. Kodwa let's go back to our positions. Nalo abambe isikhali sakhe nalo abambe isikhali sakhe na uNkulunkulu maye kubeke ukuthi you must be an intercessor kuleli bantu do it ungaphela amandla. And manga uNkulunkulu ubeke that prophecy le eningayenziyo phela ngasho namanje ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma phakathi kwethu kodwa kukhona abantu abasebayasaba manje nabo ukukhuluma bathi yalibona ibandla lethu ukuthi linjani kulezi insuku. No ngicinisile ngabakhomba namanje ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kodwa bayathula. Akumelanga bazalwane akumelanga kufikelele leyo level la sesisabana khona ukuthi bazongijaja ukuthi kukhulume mina ngoba bengizama ukuzenza ngcono ngoba bengizama ukufuna igama asinandaba negama lakho. Just bring the message from above. Yiloko esikufunayo. Nkosi ngithembe wena sendi taniswe Nkosi ngithembe wena Nkosi ngithembe wena Nkosi ngithembe wena senditaniswe Nkosi yami Nkosi Nkosi yami Father, in the name of Jesus,